Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман ихтада бихадихи иля яумиддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бағалы қарнашларым, егешлерім, айтқаныбызша бағалы шейхке келгенбіз, Халид Аль-Фулейч деген шейхке. Кесек кешке қалғанбыз, разылық тілейбіз, намазын заманға түшіп, аны бұла кесек кешке қалғанбыз. Комментарийде қойған вопростарыңызды жиып, Аллах айтсапса шейхке сорықпыз, башларыбызны алып вопростаны сорып, Аллах бұйырса шейхтен тілейік та бір аваз айтырша қысқа, аны бұл вопростарға көшербіз, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хайякум Аллах шейхана. Қарнашларыбыздың кешілеріміздің барысында Аллах хайрын берсін барымызға да. Аллах сізге берекет берсін шейхебіз. Бүгін трансляциябызны Қарачай Малқарын миллетті аккаунтынан өтебіз Қарачай тілді. Бірінші кері. Аламат, Аллах берекет берсін. قبل أن ننتقل للأسئلة شيخ منكم نصيحة لإخواننا والأخوات قرناشlarımızға geçişlerimizге جمهوريتنا بارك الله فيكم bizni respublikamızda الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي هدانا Allah'a şükür bizni düz yol bildirgeniне bizge İslam dinimizin nimetin bergenge. İslam dininin ulu nimet yoktu. Allah seni Müslümanlardan etkeni, tevhidahullah'dan etkeninden. Ol emullu nimetti Allah'tan. Mülk nimettenisi, sabi nimettenisi, tinçlik, esenlik millettenisi igide ol. Tamışta ol ketken etedi ol barda. Ketse, ketkeninden sonra ахиратта аман болып түлсеңген чүңе. Жаңыз бұл дүнияда мұдақ болуқса, дінін кетсе, дінін тас етсең, түз жолын тас етсең, ахиратта заран жетерікті аман болып түчет ол адамны. Ол себептен Аллахқа шүкір біздің ислам жолда еткенге, ол себептен насихат етеме қарнашларыма, кешілеріме, дінні білсінлі, дінні тұтсынла, Жаяқ кішілер тұтсынла діннен, қаты тұтылсынла дінлерінен, діні бізіне ұчуз етмейік, бұл дүнияға чүңе сатмайық діні бізіне, ачқаға құлық еткен жарлы болуқты, заран жетеріктенге. Болма Алла адамладан, дінлерін дүнияға сатқанладан. Ол эмуллу хасарады, эмуллу потеряды. Ол себептен бағалы қарнашым дініңнен тұтылғаның, ол Аллахны айтқан затларын еткендеді. Аллаха құллық еткендеді. Аллах Азза ва Джал спасениені сәбеплерін жиған еткенде қысқа сұралада. Шафи айтқанда Аллахның сүнен рахималла та'аля, Аллах субхана та'аля худжа түшірмегенде құлларына ол сұрадан сұра түшірмесе, ол сұра жетері кетті. Ол сұра тіл асырды. Вал аср иннал инсана лафи хуср. То, что инсан хасарадады. Если Аллах Азза ва Джаланы сақламаса, Аллаханға хайр іздемесе. Аллах Азза ва Джал антетеді аср бұла, асрын заманы бұла, екіндені заманы бұла. Талай мнение барды, ученыйледі, бір айтқанды ол заманды, в общем дегенде бір айтқанды ол аср намаз заманы дегенделі. То, что инсан хасарадады, потерядады, убытактады. И Аллах Азза ва Джал исключение еткенде, төрт сифатлары болған дамланандан. Қалай иге тұтсаң ол сифатланаңа көре сені игілігің ашқылың болуқты, спасениең болуқты.
إلا الذين آمنوا. والإيمان هو تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى. İman ahlı adamlardan kalganlığa, imanını praktikovat etken adamlar tevhid-ül uluhiyye, tevhid-ül rububiyye, tevhid-ül esma ve sıfatlar. Ol Allah'a inanganlarla, boğan aytkan zatına Allah'ın subhanahu wa ta'ala, peygamberine aytkan zatlarına, akidalarda tüz bolganlar, sahabaların akidaları bolganlarça, yolları da sahabaların yolları bolganlarça Kur'an'da sunduğunu sedavat etkenli. Ol adamlara gavurla kirmeydili, ondan sonra müşrikle kirmeydili, Allah'a şirk etkenli. Потому что müşrikle şirket edili, imanların naruşit etkendili, gavurda то же самое. Müşrik mümin deb aytılmaydı, gavurga da mümin deb aytılmaydı. Cengiz kebair ullu günahlar etken adamlar kirgeni tellange. على الذين عملوا بطاعة الله عز وجل واستقاموا على دين الله سبحانه وتعالى وتركوا ما حرم الله. Потому что mümin deb aytılgan tedallar adamlar Allah приказать etken zatlarını выполнять etken, Allah запрет etken zatlarını adalet etken adamlara. Allah müminli ullu günah etken adamlar imanları bardı, imanlarının asnovaları bardı Allah'da. No ullu günahlı etken telli. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هؤلاء الذين يبعدون عن النار هم الذين حققوا الإيمان المطلق. أما الذي لم يحقق الإيمان المطلق وارتكب بعض الكبائر فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. وأهل الكبائر إن عذبوا في النار فإنهم سيخرجون. كبائر etken adamlar nakazvat etillikli otta ondan sonra çıkan terklerinden Allah'tan tileybiz ol bizni saklarça. То есть الذين آمنوا деген ol Allah azza ve celle приказать etken imanını praktikovat etkenni. Ve amilus salihat igi işle etken adamlar Allah который tüz cumuşla igi cumuşla etken kendili Allah приказать etken zatlarını выполнять etken Allah запрет etken zatlarını adalet etken Allah'tan kere bulgan da Allah aşkan etkenli igi cumuşlarda Allah'a paçeniyede aşkan etkenli Allah as-sabiqun Kur'an'da aytılganlar Allah'a juq boldu adamlar Allah. وتواصوا بالحق birbirlerine vasiyet etkendiler hakkını tüz zatlarına terge birbirlerine aytkan kendiler tüz zatlarına kere bolurga birbirlerinin tıygan kendiler Allah ol müminni положение седел يحب للمسلمين جميعا الخير ويدعو لهم بالخير ويأمرهم بالمعروف. Mümin halıdı. Hayırını söyledi kardeşlerine. Yaman zatlardan kere tergi küreşedi kardeşlerine. Şeriatını придерживаться etedi, şeriatını tutarga da тоже üretken etedi. Köp adam sümeydili. İgizatga çakırga, yaman zattan tiyarga. No bil bağlı kardeşim. Что ол адам запрещать etken аманзаттан тыйган игизатка призывать etken чакырган сени ол сеңе хайыр издеген адамды ол сен günah etken saatта sen разы болган сеңе разы болган сеңеги болган ол мөгерик болгонлугунан искренне түрдө сеңе ол кесине хайыр издейди сенин мөгерлик издегенлигине сенин кесине искренне түрдө сеңе искренне болган адам садык болган адам ол сеңе игизатка чакырган аманзатта болганын көрсөң терс жолдо болгонун көрсөң аңлаткан сеңе ол жолдан чакырган бери sen saklanırç Allah'ın azabından ol da sende ol spastis eterik adam Allah kıyamet gün وتواصوا بالحق birbirlerine vasiyet etken de hakla وتواصوا بالصبر birbirlerine sabırlıkka çakırgan kendileri sabır bu bayda Allah azze ve celle predapredit etken zatlarda kadardan kasatsa etken zatlarla bilirçi adamlar что Allah'tan da jüregi bula razı bolur çoğu zatlara
ولا يسخط وإنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. nimetmeyin, كذلك julamayın, يصبر أيضا على perişan طاعة etmeyin, الله عز وجل. tapsızlıkla لا شك أن etmeyin, طريق sabırlı الطاعة فيه شيء من prevletlerçe. المشقة Ondan وفيه شيء من sonra التأثير sabırlılık من العناء Allah'a وفيه شيء من подчиняться من etken التعب. zakada bulur gerekti. فلا بد للمسلم Потому الذي что يسلك طريق الإيمان وطريق النجاة mümin أن adamda, يصبر Müslüman على adamda طاعة sabırlı الله عز وجل. كما جاء في prevletlerge الحديث обязательно في eteri الصحيح gerekti. أن Allah'ın الجنة подчинесinde hadiste بالمكان. keledi to što فطريق cennetki الجنة jol وطريق kıyındı, الفوز adam بلقاء jaratman الله عز وجل zatlabladı, adam حب jaratman بالمكان. zatlabladı. فقد ترى من Sen körge يهزأ buluksa بك وترى من يسخر adamlarını بك وترى من seni يلمزك küngenli, بل قد تجد seni من çamlı يعاديك etkenli, ويصل به ili الحال даже cavuluk إلى أن etkenli يسجن adamlar, إلى أن تسجن بسبب دينك إلى أن تقتل dinim بسبب için دينك. zaran فلا getiririz بد من degen adamlar, الصبر körgen حتى teriksi تفوز alan بلقاء yaşamında. الله O عز sebepten وجل. sabırlık bulura ولذلك gerekti نبينا Allah'ın صلى الله alında. عليه وسلم لاقى في هذا Sen الطريق уже kuanırça. التعب الشديد Peygamberimiz ولقي sallallahu aleyhi ve المشقة sellem الشديدة ullu فوضع على kıyımlıklarını رأسه سل الجزور صلى الله عليه yaşağın وسلم kendi yaşağında وخلق صلى الله başına عليه وسلم tüyeni, وكسرت çeklerini رباعيته وشج salgandılar. رأسه صلى الله عليه وسلم Sürekleri وأوذي في الله وأخيف في الله ولم يخف zaran وسلم getirgen في kendi حديث taşlaba tüyülgendi. رضي الله تعالى عنه Anas ibn Malik لقد hadisinde أوذيت في الله Peygamber ولم sallallahu aleyhi ve sellem وخفت في aytkandı, الله ولم يخف أحد أي أنني أوذيت في الله قبل أن aytkandı يؤذى toştağına أحد من zaran المسلمين في jetilgen, وقت لا يؤذى إلا jetirilgen محمد صلى kendi الله عليه وسلم. başka وكذلك adamga أخوي في jetirilmeyen الله yerde عز وجل. Müslümanlardan. ولذلك O sebepten النبي صلى الله عليه وسلم تربص به قومه وهموا بقتله وأخرجوه من مكة وأخرجوا من مكة ومن دياره لأنه يدعو إلى نجاة الخلق ولزم دين الله عز وجل واستقام على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم alaydılar Peygamberin yoluna bargandamlarda. من المشقة والحرج Sınalğanı terikdili, kıyınlıkla bulğan terikdilin yaşavlarında külgeni terikdili. Aman sıfatlabla тоже aytılğan terikler bize vatsiyatillikdili. Bir adamla jaman sözlebla, yeçiş sözlebla aytkan terikdili başka adamların közlerini derişi körgüstürçesen. O sebepten sabır prevletleri gerekli adamlar, чтобы Allah'ın alında spestisiyet kuanırça patum. No, bu dünyanı suygen adamla, izlegen adamla, наслаждениялар получаться etterge adamdanla, bu dünyada şahavatlарынан sedavat etkenle, havasından sedavat etken adamla, o dünyanın ahiretinde patir ettirikli adamla. Потому что bu наслаждение сыры dünyada вечное наказание, вечный azap saklarıp dolu adamlarını. Sebepten bu Müslümanlığa o sebepten bu suranı biz nasıl edevetlerige çakırama barabızında اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Bu dört zatını praktikavet etken adamlardan, o sıfatlarında ahullarından bulan adamlarda вечное спасение buluktu. Bu dünyada da ahirette da hayırallıktı. Allah'tan subhanahu teala tileyim o adamlardan eterçe bizni те, которые inangan tüzüş etkenlerden, sabır etkenlerden, proyevlet birbirlerine hakkını ceyanlardan. Allah subhanahu teala. Allahümme bizni Allah'dan et. Jazakumullah hayran şeyh, barakallahu fikum. Allah hayırlı etsin. Şeyhin aytkan sözlerin içigizde Suratul Asr'ını azbar bilmegen adam azbar eterge küreşigiz. Kur'an'da en kısa suralarını biridir. Aytkanını eşittigizde şeyhni İmam Ash-Shafi'i rahmetullahi aleyhi aytkandı. Allah Teala başka hücce deydi, dovatla aşırmasa deydi milletke bu suradan başka ol jeteri git deydi. Allah bir ullu terim mağanaları vardı. Anam altın azbar da etigiz mağanalarını da biligiz. Allah hayırlı etsin barazga. Birinci vapros şeyhke sorruğubuz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb adam dinge kiretde. Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh deb anı mağanasın kıskası bula şeyhke sorayıq. Tüzüçe bilirçe mağanası qalay boğanın şahadanın. Ahsanallahu aleykum ya şeyh. Sual evvel. Ma'na şehadeteyn bi ihtisar ya şeyh. معنى شهادة لا إله إلا الله La ilahe illallah şehade Muhammed Resulullah degen şehadede manasını İdinek ve sevgili Ahl-i Sunna'nın içinde Müslüman imamların işlerinde Peygamberin sahabalarından büyük hükümleri töştü la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka kişiye kulluk etilmeydi. Allah'tan başka kişiye kulluk etilmeydi. Dualarımız, namazlarımız, orazalarımız, zakatımız, hacılıgımız Allah'a
жуук болгон, жуук эткен затла бизни жарамайды башка кишиге ул затларны этерге. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям араб племелерге барып айткан экен: ла иляха иллаллах дегиз, насыплы болук сөздү. Курайшетле инана илля Аллах азза ва джаль, наделяющий делом, управляющий болгонуна, ризк болгонуна. Но ол заманда Лят ва Уззага кулдук этип тургандылар. Sonra Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип айткан экен: ла иляха иллаллах дегиз деп. Анын маанасы то, что Аллахтан башка кишиге кулдук этилмейди. Болгон илахлар бу дүйнөнүн башында ложный илахлар, батыл деле. Аллахтан башкага кулдук эткенлер, ширк эткенлер дуасыларында көп суралган затты. Өлкөлөргө дуа эткен, өлкөлөрдүн тилеген, керектүү затларын тилегенлер Абдул-Кадир Жиланиден, Неде Сукиден, Неде Айдарустан, Неде Бадауиден, Неде шейхлерден, Неде Мухаммадтан саллаллаху алейхи ва саллям өлгөндөн sonra алар барды мушриклерлер. Потому что алар ибадатны, кулдукну Аллахтан башка эткендиле. Ла иляха иллаллах деген маанасы Аллахтан башка кулдук этилмейди кишиге. То, что анын маанасы ла иляха иллаллах кишиге кулдук этерге жарамайды, илах жаңыз Аллах субханаху ва тааладыр. Маанасы Мухаммад Расулуллах дегеннин маанасы ол инанган аны посланиясына, рисалетине, сыфатларына инанган, то, что эмеги халктан эмеги адам болгонуна и жол жаннатке жокту, анын жолунан башка, анын шариятыны, ал шариятын туткандан спастись этерикте, башка шариятла ким болсо исследовать этсе, башка шариятын тутса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден sonra оланга хайыр келтирip түлдү, янда спастись этерик түлдү. Мухаммад Расулуллах деген ол биринчи свидетельствовать анын посланиясыны, что болгон немелерге ашырылган экенди, адамларга да, жиндерге да, барысына да. Что кулдук этилмейди, кроме как анын жолу бар, саллаллаху алейхи ва саллям. И ол айткан затларын, приказ эткен затларны тутарга, ол запретить эткен затлардан кере болурга, и Аллахка кулдук этмезге, кроме как анын жолу бар, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть аны инанырга, то, что обязательно условиялары инанырга, то, что обязательно ему слушаться. И верить в то, что нужно отдаляться от того, что он запретил. И Аллаха кулдук этмезге, ол законить эткен затлардан калган башка затлар. Ол анын маанасы Мухаммад Расулуллах дегенни. Ол затларга инанырга керексе, что сен Алла адамдан болурса, который свидетельствует, что Мухаммад Расулуллах деген адамдан. Мухаммад относительно аңа көрө разные адамлар бар. Бир адамлар аңа илахны описанияларын берели. Бир айт Алла нурдан сотворен дейт. Бул алда укту. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атасынан, анадан туганда Абдуллах ва Аминадан 9 айны турган экен данасын карында, туган экен болгон адамлар туганча. Нурдан сотворен дейт. Айткан экен, мен Абдуллахмы, Аллахны паласы керечисиме, Аллахны кулума деп. Яндан башкасы ашат экен. Алла чу христианлар часашат Иса үстүнөн. Билмейди, заранда келтире алмайды, хайырда келтире алмайды. Кесине и скрытый затларны билмейди, гайыпны билмейди. И экинчи категория адамлардан, наоборот, аманат насиет эткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суннасына изинен бармаганлар, аман насиет эткенлер, уважать этмегенлер, сый бермегенлер. Экиси да, биринчилери, экинчилери да терс жолдадылар. Потому что бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан башка жолубуз жокту жендетке. Яны бегерек сүйөбүз, кесибизден эсе, мүлкүбүздөн эсе, билерибизден эсе. Эмбек сүйгөн адам жүрөклөрүбүзгө буган мусулманлар акнара керектелерни алай болура керекти. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бары буган заттан бек сүйөрү керекпиз. Мүлкүбүздөн эсе, билерибизден эсе, аналарыбыздан, таларыбыздан эсе. Ол себептен уважать-тебиз, сый беребиз, аны кадырын билебиз. И следовать этебиз суннасына изинен, яны жолунан. Ол да маанасы ашхаду анна Мухаммад Расулуллах дегенди. شيخ لو في إمكانية ممكن شوية مدر باريس شيخ. نعم، أن حسن لأول مرة يترجم بلغتنا. ليست لغته.
هو لغته بس ما اعتاد أن يترجم بهذه اللغة. جيد إنك نبهتني، كان نبهت من أول. جزاك الله خيرا. Şeyh'e birinci kere немеде ана тілде бірінші кere көшіре тұрабыз. Бір кесеге ақтыр ашық сөйлештен шейх деп аны тілегенек. Сізге де разылық тілейме, мен болсын, переводчик болсын, бірінші кere етебіз эфирні бұл испатта. Аллах бұйырса, мұндан арыда ете тұра көрешірбіз. Мұндан тақылырақ болыр. Разы болуыз. Шейхке ол немені сорма деп түрейім. Бай орта иман қалай болады, чрезмерствосы болмаған, андышында қарусызлық та болмайын, орта иман қалай болады пайғамбарға деп аны сорға деп түрейім. Шейхкесі сағынды. Бұлайда эс бөлге керекті жамаат миллетімізде жүрген сөзіле Мұхаммад кесі жазған дейділі Құранны. Нева қайдам бір жаратмаған заты болса, дінде сақал болсын, башқа зат болсын, мен аны алмайма, мен Құранда келгенін айтама. Баш деп Аллай затла кесілер мұсылмалыға терген адамла Аллай затла айтып сірелгелері болады. Ол бар да білге керек, біз адам біле тұрғалай пайғамбар айтқанын, ол діннен болғанын, мен аны жаратмайма, мен мұны алмайма десе, ол біртта ауыр ішті, біртта ауыр сөзлелі адамны дініне ұлы қорқу бардалай сөйлешкенге, анам алтын мұсылмалыға жашауларында аталарынан, аналарынан, сәбилерінен барынан да ембек сүйген адамы ол пайғамбар алейхиссалату вассалам. Анам алтын сақ болуыз жамаат, пайғамбарны кесіні орнында тұтуыз. Шейх айтқанша чрезмерствовать етіп, аңа Аллах бұла бірге аннан да тілерге керек түлді, қайдам құллыға тере керек түлді. Мұхаммадқа андышында хақын білге керекті. Жер үстінде аннан ашқы творение жоқты. Аллаху Таала ембек сүйген, ем ашқы творение жер башында олды. Қайдам айтқан алдауық па сөйлешмегенді, кесі башынан алба айтмағанды Аллаху Таала ниятны айтса, аны айтып Мұхаммад пайғамбар алай сөйлешкенді. Анам алтын Аллаху Таала Құранда айтқанда «Ва янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха» дейді. Ол кесіні башынан алба айтмайды, мен аңа ниятны білдірейсім, ол аны айтады сізге деп Аллаху Таала мағана салайды, примерно алай айтқанды. Анам алтын хақын білейік пайғамбарына алейхиссалату вассалам. Саатта екінші вопросын алайық. Аллах айтса, суап ішлені құллықларыбызны, Аллаху Таалаға еткен құллықларыбызны Аллаху Таала қабыл етерче қаллай условиялар барды деп шейхке аны сорайық. Ахсан Аллаху алейкум я шейх. Шурут қабул амали салих я шейх. شروط قبول العمل الصالح لها العمل الصالح شرطان. Hayırı işlerini iki условиялар барды қабыл болурча. Birinci условиясы etken adam искренне болура керекти, ихласы болура керекти Аллахқа etken işinde. Анын маанасы Аллах үчүн намаз тери керекти. Садака Аллах үчүн деп берги керекти. Ораза Аллах үчүн тура керекти. Любой эткен иши андан цели добиться этерге издеген заты Аллахтын разылыгын добиться этер үчүн деп болура керек. Ихлас болура керек. Аллах Субхану Тааля айтканча, тот, который надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает благие деяния, не совершает ширк. Sonra Fudayl айтқанды, амал салих деген ем көбірек ихласы болған, ем түзірек болғанды. Бірінші шарты, аны Аллахны разылығын іздерче ол демесінде ішінде. Екінші шарты, пайғамбарны саллаллаху алейхи ва саллям жолына соответствовать керекті. Сөз үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям запрет еткенде асырдан сұра намаз терге. Sonra адам асырдан сұра келіп намаз етсе Аллах үшін едіп, Аллахын довольствасын іздеп, ол искреннейді. Но сунна противоречит этому. Ол ишин принят хайр келтирик тулду болсоң. Почему? Потому что пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям запретет ки намаз тергөө заманда. Жарамайт сен намаз тергөө заманда. Даже если сен суаплык издейсиң да, Аллахтын довольствосын издейсиң да, жумушуң сени кабыл болуп тулду. Ол себептен необходимо, чтобы ол ишин искренне болур үчүн Аллах үчүн и пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуна соответствовать этер үчүн. Биз аңлара керекпиз бул выражениени. Потому что көп мусулманлар ишле Аллах иштейт эдили, искренне эле ал иштеринде Аллахтын
разылығыңыз дейли. В то же самое время унутхан этеле то, что бу жумушлары обязательно Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуна соответствовать керекли. Ол себептен көп бида чыккан эткенде денибизде. Көп адам, например, айткан теле бүгүнкү күндө калай тас бида, маулид бидат деп, маулуд бидат деп. Biz bidat deymiz, потому что түз жолну, түз ишни, хайырлы ишни эки шарты барды. Биринчи искренне болура керекти адам эткени ишинде. Экинчиси эткени иши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуна соответствовать керекти. Биз караганбыз да тапмамыз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям этмейинди ол ишни. Не сахабалары, не табиинли. Sonra bu iş Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуна противоречит этedi. Ол себептен ол шарт, экинчи шарт присутствовать этмейди у маулудтарда. Ол себептен подчинение түлдү бид'ады, нововведениеди. Sonra Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзлерин айтканда, Айша радиаллаху анха, тот, кто сделал какое-либо дело, на которое нет нашего указания, то оно будет отвергнуто. Ол себептен мусульманлык. Иги иш эткен саатыңда, хайырлы иш эткен саатыңда ол ишиң биринчиси Аллахтын разылыгын излерге керексе, лицемериең болмазга керекти. То есть он ишинде не да показуха. Экинчиси условиясы то, что шаятта келген зат болура керекти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям закон теткен затлан болура керекти. Сөз үчүн кыямул лейл. Кече арасында намаз тесе, искренне этесе, ол ишни Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям закон теткенди. То же самое ораза тура болса, понедельник, четверг, кайсы күндөр сүйейсиңде тура болса, но нельзя поститься ол күндөр, которых есть запрет. Сөз үчүн айт күн келип ораза тутса адам, Аллах үчүн деп ораза туттама десе, не затайтып бизеңне. Даже если искренне Аллахтын разылыгын излейсиң да, то Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуна противоречит этесе, жарамайды, харамды. Аллахка кулдук этемесең, ол ораза була, sonra бидат жасасаң и заблудший адамсың. Ол себептен ихлас болура керекти адамда, sonra экинчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жолуна соответствовать керекти. Эндиги соруубуз айтады карнашыбыз, коммунизм заманында жашаган, намаз этмеген адамланы Аллахка инанып, аланы даражалары калайды, жарайымдалага садака берирге деп сурады карнашыбыз. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل، قد أجبت سابقا لكن لا مانع، يقول أقاربنا الذين عاشوا تحت سفة صوفية ويعني في زمن الشيوعية، يعني وكانوا يؤمنون بالله، لكن يعني منهم من ما كان مصليا، فيقول هل يجوز لنا أن نتصدق عنهم وندعو لهم؟ يعني يختلف الأمر، يعني بعضهم كان يجد يعني ضغط، وبعضهم قد يجهل أهمية الصلاة bilmeyle namazın важностін. Халына қарарға керекті ол адамны. Не қойған намазны. Намазны қойғаны ваджиб, обязательно түлтіп қойғанда мәсе, стол мұсылманы түлді. Намаз етілмейді аңа, дуа етілмейді, садақа да берілмейді. Садақа хайыр келтілік түлді аңа, дуа еткенге хайыр келтілік түлді. Ол бірінші обязательностін отрицать еткенді. Экинчиси обязательностин билмеген. Алла жерде өскенде ислам дининен узакта, ол жерде ученый эле болманла, алим эле болманла, анын үйрөтүрүк адамла. Кур'анда, суннада жетмейинде аңа, Кур'анда аңламанды, араб сөздөрүндө аңламанды. Ол адамга айтабыз, то что ол ислам дининде калады, и дуа этеледи аңа, садака бериледи, жахиллиги үчүн. Особенно Алла адамдардан от которых принимается жахиллик. Оправдание по невежеству. Ол адамға дуа етерге болуқты, садақа берге болуқты. Үчүнчүсү, намазны обязательностин билген адам, но эринип этмеген адам. Дүнияға алданып намазы қойған адам. Ол адамны үсінен разногласия бар ученыйлер орталарында. И ол намаз ете қойған адам есе, то подобный человек, ол адамға дуа етсең, садақа берсең, то иншалла біз надеемся, что это хайыр келтіріктен ол
Musulmanlık desek, كان تركها تركا كليا لا но يصلي если أبدا полностью вообще لا يصلي etmeyse أبدا namaz, вообще وهو etmegen يعلم adam namaz, بوجوب ترك الصلاة namazın обязательности كلية bolgan bilgen adam, والصحيح أنه ليس полностью بصلاة. koygan adam أما إذا كان töz يصلي мнение ويترك была musulmanlığı ويتهاون tüldü. فهذا Вообще مسلم etmegen namaz. No وتنفعه namaz ete صدقتك koya turgan وينفعه adam, ol دعاؤك. musulmanlığı sadakan hayır فإذا keltirikten, دعوت duan وتصدقت hayır منها keltirikten, لحاله فلك Allah أجره adamga وله sadaka etsen, أيضا dua ما etsen, نويت to له. ajarallık sen çünkü. نعم. İnşallah. بارك الله فيكم يا شيخ. Allah bereket versin sizge ya şeyh. ما تفهم اللغة هذه حتى تسمع أول مرة ممكن يا شيخ. Türkiye. إيه شبه Türkiye يا شيخ. Ta kendigi sorubuz aytadı. Adam ölgenden sonra 3 günlük içinde millet jıyılıp üyünde dua etedile, Kur'an okuydula. Jarayımdı alı yeterge şariatla, oğusu jaramayım dep soradı. Ahsanallahu aleykum ya şeyh. يقول السائل عندنا عادة إذا مات الإنسان يجتمع أهل الميت وأقارب والجيران ويعني كل من يعرفه ويجتمعون في بيته ويجلسون هناك ويقرؤون القرآن ويدعون له ويذكرون الله ويهدون هذا للميت فهل هذا العمل مشروع؟ نقول لهذا السائل أولا Sorgan adamga cevap qaytarabız. Uzakonyenli janazada ol qiyinlik kelgen saatda adam ölüp, birinci saat musulmanlar sabır eteri gerekti ol qiyinlikta. Aytadi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir sabrılığın körgüstken tedi. Qattırıp kesin. Ol ziyaret etkende moldamga sunna aytqadırqa lillahi ma xaza ve lillahi ma ata ve kulle şeyin indehu bi ecelin musamma feltasbir ve tahtasib. Dua eterge oldama. Adam Allah ajraku gafrallahu mayyitek ve ahsanallahu azaak. Ol sözlerini aytadi. O ölüknü juqlarında bolgan adam anda problema joktu ziyaret eterge. Musa aytgan zat jıyılıp Kur'an cemaatla okup bir mecliste sonra namazlık an sowapligyn ölgenge bergen Allah ol aytganymça erterge aytganymça hayır bolgan hayırlı iş bolsa to Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar etken terigellenge. Hayırlı işli bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ukazat terigilpizgenge. Tejas ölgenkende Hamza, Zeynep de ölgenkende kızı üydegisi Hadice ölgenkende, Kulthum ölgenkende. Ol embek süygen adamlar bolganlar. Ijilmandılar. Sahabalar da jilmandılar, Kur'an okumandılar, sowapligyn berir üçin Allah'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etmendi Allah, niye sahabalar etmendi? Sonra ol etmegen ise sallallahu aleyhi ve sellem sebep bolgan saatte adam ölgen kendi, sebep bolgan kendi. Kaygı söz bolgan kendi. Ol nezat koy ukazat etpizge, ukazat to что ol uzakonin izat tülde ol bid'atty. O saatten oldamla aytabız biz adamla kelsele aytgan sunnada asallahu azak rafallahu rahimahullah Allah rahmet etsin, Allah cennetke kirgizsin. Günahlarını keçsin, o узаконен zat. O sadaka da также узаконенный şeriatımızda vardı. Но ограничивать etme sadakanı birinci, ikinci, üçüncü gününde. Adamlar barlalar, которые совершат или считают, что первый 40 днейде узаконенныйды. 40 günde 40 dнейде только узаконенныйды. Аңа довод далил жокту, доводы жок бул. Şeriatımızda. O sebepten aytganda biz birinci günlerini ve direkt eterge toşto sadaka жаңы ol günle kabul bolady ol bid'adı. Jaramaydy al eterge. O adam ölgenden sonra barıp söz üçün umra etse ya da Kur'an okusa, sowaplygyna bergezlese hadas joktan da sadaka berse anın sowaplygyna alda ölgenge berçe hadas joktu. O bugün de beredi, aydan da beredi, yıldan da beredi. Joktu аңа ограничениясы, ya da hayırlı işlegi, iyi işlegi ограничениясы, определённый времясы joktu. И границалар da joktu. Любой zamanda eterge boluptu.
байда бір кесек қошақ етейім, бір адамла бұлай жауапланы терсіне аңлайдыла, сөз үшін бұла совсем садақа берге қоймайлы өлгенге қайдам немеді қажылық қылға баштерге дуа етерге қоймайлы деп. Алай ол терс аңлағанды бұл жауапны етмегіз демейділі әлімле. Алая қайдам 40 күн деп, или 4 күн деп, қайам 3 күн, 3-ші күн баш деп айырып аны салмағыз дейді. Ол кесігіз көріп тұрасы да бүй миллеті бізде отдельный динча болып қалған. Дінде болмаған затын дін етіп тұралы. Дінде болған затланы етмейлі де керек бізше. Намаздан баштан, розадан башлап аланы барында бір зат етмейлі де ол затладан. Дінде болмаған затланы эмулу фарзлан еткен шалай тұталла. Анам алтын жаңыз ана айтады, шейх именно айырып ол күллет етмегіз дейді. Алая башқа қайдам мақсат айырып ол вопросын сорайық, Құранны сүннен баштан анда хатасы жоқты Аллах айтса еткені, алая айырып определенный күллені салмағыз дейді. Айтқанымша ендегі сору Құран оқығанны суабын өлгенге берге жарайым деп сұрады қарнашыбыз. أحسن الله إليكم يا شيخ إضافة إلى هذا السؤال يعني إهداء ثواب قراءة القرآن يا شيخ هل يجوز للميت؟ نقول نعم. Айтқаныбыз жарайды. Құран оқығанның сауаптығын өлгенге берге жарайды. Ол дозволено затланды. Мұсылман Құран оқыса, сауаптығын sonra ол өлген адамға берсе, ол игі ішті, қайырлы ішті. Ол іш ол оқыған адамғады, оқыған адамның ішіді. Sonra суаплығын башқа адамға берсе, жарайды ол. Аллах Субхану Тағала айтқаны сөздері, он лейса лисанина масаль, человек не проверит то, что, кроме как то, что он выполнил, байда алайды хо, но кроме как если адам аңа подарить етсе суаплығын. Sonra ол себептен жарайды суаплығын береге, тоже садақа береге, тоже өлген адамға суаплығы болырша, тоже жарайды. Сөз үшін таваф етіп, хажилеге етіп адам, не өмір еткен адамны иннеті болса, өлген адамға береге суаплығын, анда қата жоқты. Маблайда интта бір қарнашыбыз мыңа ұшаш сору сорады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адам жан бергеннен sonra ол адамны үйдегесі талай бір заманны четверг күнде пакетле етіп, шуыр, көгет, конфетле миллетке чачадыла. Эмда ол четверг күн ол үйге адамға келеділе. Ол адетті деп ол пакетлені алмағанға харыйық сайын четверг күнледі алаға бармағаллаға өпкелейділе. Жуықлық тұтмайсыз сіз деп айтадыла дейді. Ол пакетлені четверг күнні айырған жорғы қалайды дейді. Аллайынты сұрайық шейхке. Кесігіз білесіз, бұл қиын вопроста болған миллеті бізде әнам алтын. 10 кере соруса да бұл вопроста хайырлы да Аллах айтса. أحسن الله إليكم يا شيخ إضافة أيضا إلى هذا السؤال هذا والله يعني في قومنا من أكبر المشاكل الاجتماعات هذه يا شيخ لذلك نؤكد عليها. يقول السائل عندنا في قومنا يوجد عادة كل يوم الخميس يا شيخ يعني بعدما مات الإنسان كل يوم الخميس ما أدري يمكن 52 يوم أو 40 يوم يعني كل يوم الخميس هم يجتمعون والأقارب والجيران وكل من يعرف الميت يزورون هذا البيت وأهل الميت يصنعون طعام وكذلك يشترون الفواكه ويشترون الحلويات يجمعونها في كيس كل من يأتي يوم الخميس يهدون له هذا الكيس فيعني إن لم يأتي الشخص يوم الخميس يقولون أنت قطعتنا أنت تقطع الرحم لا تحبنا لا تحبنا وأنت كذا وأنت كذا فما نصيحتكم؟ هذا نقول لهؤلاء هذا أولا فيه حرج أولا من جهة الدنيا ол қиынды, дүния жаннанды. يعني وقت يا شيخ نحن نسمع حالات كثيرة ناس يعني يأخذون الديون ربوية. أنا أقول لك هذا أولا نقول من جهة الدنيا. Birincisi dünya canında qiyinlıqtı. فأصبح الموت مصيبة ölgenliği ahlarına ol qiyinlıqtı. Birincisi tas etkenler çünkü ikincisi ol açıqalaca olanlar çünkü ol qallay bir açıqalaca yolladı. Qallay bir açıqa kerekten. Köp adam da yok da açıqa. O kim adam qada aybet edilir.
айткан теле өлгөнлөрдүн сүмөйдүле деп. Sonra amait Allah'ın sözlerinden gerekli zatlan etmeyince ol Allah habizat etmeyin zatlanı biraz ettirli oldamla caramaydı ayetlerge dünyada hasara dol birincisi ikincisi şeriat canından aytkamız köp olmayın işte ol cumhurşula ol işli обязательно şeriatını bazmanlarında salınıra gerekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üydegisi Hadice avuşkan Allah işten etmegendi çetverik sadaka berip kögetliye salып sola salып Zeynep avuşkandı Ruqayya avuşkandı Kulsum avuşkandı ol sağ bolgan saatında Allah'ın salamanga bolsun Dajası Hamza da avuşkandı köp juqlarından avuşkan kendiri süygen adamların ölgen kendiri Allah zatlan etmegenden, ошан затланды etmegende. Также сахабалар сподвижникли ол себептен четверг нәбилеттерге не де башка күн нәбилеттерге садака берге аңа далил болура керекти. Аңа Пайгамбардан саллаллаху алейхи ва саллям довод болура керекти. Алла зат болмаса, далил болмаса, сурол заканивание де. Шариат салганча да Аллах субхана тааля айткан кен бүгүн мен шариатны толук эткенме деп айткан кен Куранда. Ол адам четвергни садакага вадилет эткен адам Малик айтканча рахималлах Binde aytgan adam как будто aytgan tet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge de nistetmeydi. Bu dinden de aytadi. No Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de nistetmegendi. Dep как будто bu ol apasna ol burada kıyında çötü adamını. Ol adam burada ulu avur iş etedi. O sebepten aytgan tet biz ol bid'ade. Sen bu boy gün sadaka berge bolsa qaysyň kaçan süyseň o dilet etmeýin cuma çetwer günü. Ne de Jara ol hamisni никакой достоинствосы жокту башка күндүн катларында. Бул себептен разы акыллар болганда була орунлары жамааттын ичинде болганда була тиярга керектүү бол бидадан адамларны. Чтобы карсыз адам, уялган адам көрсө күчлүү адамларны койганларын койган терикте тоже. Бул себептен раз акыллар болганда була имамла хутба бергенде була ону өткөн адамла миллеттин ичинде тиярга керектүү бол бидадан башка адамлардан бары чей сора бу бидадан да коярчы. والله لو رأيتم الأمور التي تحدث في هذه الاجتماعات көрсегиз ол жиылууларда низатлар айткенлерин адамларны өлгөн адамды унутуп ол туруп кызанын үстүнө сүйлөшүп турадылар. Жуукларым мен жуукларым иги кызан айткенде да Аллахи даже телефонлар салды бир кызанеге. Алла өлкүчлү аладылар, потом жылаалар төлөп туралар өлкүчлөрүн. Ла хавла ва ла куввата илля билlah дейт шейх. Так. Endigi sorubuz Şeyh'e sorruq. Aytat tükürүүчүнү bilgiçten kalay ayırırga gerek bizdeydi. Ahsanallahu ileykum ya şeyh يقول كيف نفرق بين الراقي والكاهن والساحر نعم شاعر نعم. أولا التفريق بين الراقي وبين المشعوذ أولا يعرف قبل رقيته يعرف بحاله. Kaldın bula ruqya okuyan adamını sıfat halından anlanады. Ruqya okuyan için ederi halına qaraybiz, işlerde qaraybiz. Namaz etmese söz için. Zikir etmese, Allah'a подчиняться etmese ol birinci ukazanyalar to что raqi bolmanına, ruqya okuçular bolmanına. Ne de dünya izleyen adam, ne de bir zabludşi adamdı. Adam azabırda etken. Namaz kılarını koysa, haram zatlı etken adam bolsa, o da okçudu, raqi tüldü, ruqiyeti üçütüldü, tükürü üçütüldü. Şeytanlar cinligi de тоже buluştuk tileydi aladan, ikisi de alda okçudu. İkincisi, aytkan zatlarından bilinedi, ne zat okuğanından tükürgen saatinde. Kur'an okusa, dua etse, sunnada kelgen dualar bula. Непонятные выражения болман, проблемные выражения болман. Например, шептать etmeydi, непонятный затланы айтмайды. Kur'an okusa, açıklay, belgili bolup, sunnadan dualan aytsa, ол ruqyada, tüz tüküredi. İşte şeptaniyaları, непонятный выражениялары, anlanman zatlara bolsa, sonra anang atından sorsa, sonra qalay bolsa bir благовонияларын keltirip, sonra aytıp, подуй на это, не да что-нибудь сделай, bir seyir zatla etse, bil ol kıyniçi bolgan. Yani إذا كان يقرأ القرآن
فهذا راقي لكن الإشكال هم Kur'an okuyandan bolsa يستغلون جهل tükürüçüdür, sonra الناس rakıydı. لأن كثير من الناس أغلب O السكان köp adam ما يفهم anlamaydılar. يعني لو يعني حتى ممكن بالصينية لو تكلمت ما يفرق Xitay tilde söyleşsen de anlar, türlü ne zatla لكن المهم söyleşkenini. أن لا يفهمون بين من يقرأ القرآن وبين من Razı etmeyli Kur'an okuyan bu adamlar, başka okuyan adamlar anlamaydılar. انظر ماذا يطلب Bu şeyde Kara nizatla etkenini, nizat atın, ananatı, dip Allah zatla sorsa bil şeytanlarını использовать etkenini, kıyniçi bolganını. Потому что şeytanlar обвинять tilli adamlarını toşto zinan tuğanlarla dip aytkan tilli barnada. İyi analarını prичтать ettiler. Потому что anasından tuğandı. Anasından başka da bolra bol. Tatası dip alaysa aşt ettiler şeytanlar. O sebepten analarını atlarını soradılar. İkincisi bir-birine kağıt beredileseň, söz üçin, например, kaldı bolsa da bir непонятный simbollar bula, крестикleri bula, bir кружоклары bula, непонятный zatlary bula. Ol adam kıyneçi bolgan anla тоже. وإذا طلب الصور مثلا أو طلب الشعر لو طلب صورة أو طلب شعرا Suratla izlese, ya da çaç izlese, ya da bir zat izlese, bil kıyneçi bolgan тоже. O sebepten aytabız, har adamga da barma, qarnaşlarыбызga geçteriz barmaz, har adamga da bilgen, tanıgan, dinin bilgen adamlarga barıgız. Soruguz bilgiler bolgan adamlardan bizge tükürüçlerini körgüstügüz, tüz akidalar bolgan, tüz bilimleri bolgan adamlar. Noli bu adamga tükürgenin eşitkenin çünkü çabış barmağız. Ol qarusuzluktu, ol terslikti. Sağlığına perejvat kençediğine perejvat gerekse, sağlığına juk bolsa, sonra barыбыз degen tese, kayda da igi doktor, kayda da igi vrach dep. Sonra Allah emigi vrachga barasa. O sebepten dinin böyle важныйdı. Sağlığına nesi? أيضا يا شيخ في بعض الحالات يعني بعض الجهال يعني يريدون أن يعرفوا كيف سيكون الزوج وكم ولد سيكون ويذهبون إلى أناس أعوذ بالله هذه من يصدقهم في هذا كافر من يعتقد أن هذا الساحر يعلم كم من تتزوج وكم من ولد يأتيك هذا يعتقد أن هذا يعلم الغيب نعم وهذا كفر لأن الله يقول قل لا Kıyneçliğe bargan adam küfürdü. Allah Azze ve Celle'den başka kişi bilmedi gayipni skirti zatlarını. Gayipni bilgen adamlar, gayipni bilet dep saşa teyse kim olsa da Allah Azze ve Celle'ga şirk etkendi. Allah'ını gospodstvasında, rububiyasında. Sebepten ol apasnıydı. Musulmanlığa sanan adamga kesini musulmanlı bolganını Allah zat haynangan, ol burada apasny zatda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan kıyneçe kelip sorgan adam namazı kabul boltuldu 40 günlü. Ayesi sorup inansa aytgan zatna to gawruluk etkende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Esle ol inansa ol adamga to ol adam şirk etkende Allah'ın rububiyasında. Aytgan eşitdigizde şeyhni cemaat bir tasak boluguz bu zatla milletibizde jayılgan zatты begeru bilesiz kofe blagada etelle qayan taş salalla başka zatlı etelle jaş adamla bir köp jürüydüle tuşuruла aладан da köp anam altın sak boluguz şeyhni aytganын eşitdigizde prosta bargany bolsa deydi 40 günlü adamın namazı kabul bolmaydı deydi. Barıp inangany bolsa deydi ol adam kertide nemede bu düşide niyat bolluğun bilip bilgen etet dep inangany bolsa adam gawrulukka jetet deydi. Allah basapkan ayık anam altın bir tasak boluguz o zatga. Endigi sorluğubuz olturup turgan adam, musulman adam namazların tolusu bile tergemi kerekti. Oğusu kıskartıp eterge jarayım deydi. Ahsanallahu aleykum ya şeyh. Ekulus sail. الشخص المسلم المسجون كيف يصلي هل يتم الصلاة ويقصر يا شيخ؟ السجين الذي يسجن Türmede oturgan adam وعلى حسب حاله. Hani halına göre. Allah jerde turaya türmede muqim bolgan jerinde, musafir bolman jer, jolçu bolman jerinde to polностью толус çetere gerek. Zohrun 4 rakat, ikindini 2 ortanın 4 rakat. Jasın 4 erten namaz bula. Erten namazına 2, aşkamını 3. Sonra Allah jerde bolsa, например, musafir bolgan jerinde, jolçu bolgan jerinde oturgan bolsa, onu hukumanı положениесі musafir çadı, jolçu çadı. Sonra 4 rakat bolan namazına 2 etedi.
سافرت من داغستان Söz için sen Dağıstan'dan نقول أكثر مسافة قصر يقول Çeçen'e bardın söz için. مثلا حصل له حادث Bir وسجن 200 kilometre söz için. نقول أنت Sonra anda لك أن تقصر الصلاة حتى ترجع إلى بلدك. anda musafirse sen. حتى إن سجن في داغستان هم عادة بعد المحكمة يرسلونه إلى منطقة Qayda otursa da sonra oturgan qayda tutsalar oturgan yer uzakta boladı söz için. Sonra ana hükümü musafirin hükümü şart sonra söz için oturgan yeri Allah yerde de uzak yerde de 200-300 kilometre yanından köp ol yolda sonra ol musafir geçenlerdi köp zaman tursa da qaytkan için gider. هكذا ينبغي أن يصلي شيء له ذلك هذا يعني هذا رخصة هو رخصة ده له السنة لن سنة أنت مسافر لك أن تترخص musafir de safarin ruhsalarını tergib oldu. No tolusubla etse de тоже hata yoktu. Так, endigi soruluğubuz namazda imam kim bolurga kerekti? Suralarını mağanaların bilmegen adam imam bolurçam dep surada adam. Ahsanallahu aleykum ya şeyh yaqulu sail man ya ummun nas fis salah ve kazalika hal yani lilmuslim an yakuna imaman ve huve la yadri ma'ani suvar. النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kendi imam kavimda bolsun Kur'an'ı girek okuan, Kur'an'ı girek bilgen, hifz bulacan, azbarga okugan canla, anglan canla ol adam çıkadı. Ol adam imam boladı. أما إذا كان أحدهم قارئ İşte okuyucu adam bolsa, hafız bolsa sözü çünkü لا يحسن الصلاة no namazını bilmeydi, ahkamlarını bilmeydi, erkanlarını bilmeydi, stolplarını, vaciplerini bilmeydi. Ondan başka adam hafız azraq da no hükümleri bilgen etedi. Namazını olsa bu случайda köbrek bilgen çıgadı alını. Потому подразумевается бlayda iqamatu salahda ol erkanlarını da vaciplerini de выполнениялары. Ну основа Основа в том, что aslı köbrek bilgen Kur'an'ı fiqhinde köbrek biledi. No söz için разногласия bolsa, например, anglamaydı Kur'an'ı bilgenligini, hükümlerini bilmeydi, ahkamlarını, namazlarını, to başka adam çıkadı. No başka adam bolsa söz için no Kur'an'ı biledi, no ahkamlarını biledi, no manalarını anglamaydı Kur'an'ı, to çıkadı imam qabulra hatası çoktandı. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. فإن كان في قراءة سوف أعلم بالسنة. Kur'an okunlarında bir şey olsa sosundan köbrek bilgen. Так, şeyh kendi soruluğubuz namaz etken, oraza tutkan adam tölevlerin tölemey ketse alanı cuğuqları jabarga kerek mille dep suradı. Ahsanallahu aleykum ya şeyh yaqul şahs muslim kana yusalli ve yasum lakin baqiya lahu ba'du duyun. Hal lil aqarib هل على الأقارب أن يعني يسددوا هذه الديون؟ مات هو؟ إيه مات. نقول إذا ماتوا عليه دين، إذا مات المسلم عليه دين Müslüman ne olsa ülkücü bolup sonra anne imуществосынан tölenген de ol borçu. على المال كله فليس له بميراث شيء. أما إذا مات وليس له ميراث وليس له مال وعليه دين فهنا imуществосы болмаса, mülkü болмаса, onu borçu bolgan saatda sonra anne joqlarına aytkan təbiz, səbilərine aytkan təbiz, tağızğa gibi olğuz da borçunu tölegizdi. O səbilər buluşmasa olacağında sonra başqa joqlarına barabız, musulmanlığa barabız. Основасы joqları bolmasa, ne de başqadan bolmasa, to musulmanlarını, kaznaları төлegen tət ol borçun ölgenini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkandı, то что более важнее, чем всем остальным мусульманам. إذا ترك المسلم دين
Esi musulmanlığı borç koygan yerse İsa bildirin madarlar joğa sötülürge yani to amir imam musulmanski kazanı tutkan adam anın borçun qaytargan tedi. Oysa Allah adam joğa to ölkü üçün bergen adamlarını ne de keçerge boluktuğanı ne de haklarını kıyamet günü algan teriktiler. Inta bir soru mına uşaş borçnu berge adamını tapmasan ne tere kerekti deydi. Toyist men anlaganga köre ol berligin boğan adamını tapmaysa açkanı qaytarıca ne tere kerekti Allah hal olsa deydi. Ahsanallahu aleykum ya şeyh. Huna idan idafa لو كنت يعني لا تجد الشخص الذي يعني استدنت منه كيف تسدد الدين؟ نقول إذا كان الإنسان استدان دينا Musulmanlar ülküçü algan yerse لم يعرف صاحب هذا الدين iya algan adamını yesin bilmeysen ya da o adam ketken kendi yaşayan yerini bilmeydi joğukların sonra olsa bu halda aytabız bu borç bu açkanı sadakasını berge boluksa ol adamga sopluğu barı çedip kelsep atam oldum tapsan oldum aytasan o men bu açkanı sadaka bergem Allah'ın yolunda söylesin ma bu sopluğu da sümeysin to sopluğunu sen Allah'sa kesini sümeyse to adamga da açkasın berge kerekse biz aytını. Söz çünkü tabalmayısın adamını izlep to sadakаны ber olanga jetken terikte Allah aytsa. Kelgen bolsa sen yapatım ondan sonra soranga bu bar berese. Deba ajırны sopluqны alat ne de өлkü üçün qaytargan tese. Sadaka yarjı. Өлkü açkasın qaytarsan sonra sadakаны sopluğunu kesin alasa sen. Ol sadakаны bergen adam kesin aladı. Cemaat bayda efirini zamanı çığa turadı. Anam altın hemen kereklisi baytap sahranit yeterçe efirini saatte boşayıqta qalaq. Bir iki vapros qalğan etdi. Allah aytsa indigi jol soru buzana aytqanыбызча разылык тілейбіз. Qaydam kereklisiçe tap etmegenisi alında da kesek sozğanik zamanını razı boluguz. Allah'tan tileyme şeyh aytqan sözüle hayırlı bolup qaydam barыбызda hayır alırça bu aytqan sözlerinden شيخنا نشكركم كذلك باسمنا وباسم المشاهدين جزاكم الله خير بارك الله فيكم شكر الله لك وبارك الله فيكم ونفع الله بك وخيركم خيركم لقومه آمين وخيركم خيركم لقومه وأنت خير من خير الناس لقومك جزاكم الله خير Allah aytadı şeyh em aşk adamlarınız kesini milletine aşkı boğan deydi. Ol em aşk adamların birleri deydi. Sen menge de nemettiğini sen de milletine cana ortasa dep nemettiğini dedi. Allah razı olsun barızga da qarnaşlığı geçli. Allah buyursa endigi jol tüberbiz. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.